Yeah, le, 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 le. Yeah. Cool as sky. And let's mix on the beat. Naswanya kaswitsakisi kwa washimu, kumbe niyo twaleliwa nhlupheko kupfumala ka mali. Shashimu u nga tivi ka vanhu loko ri hava mali. A vana va mina vo ngo kula ku hlupheka, a no swi lava mine ko washimu katanga masiku wo tlhela na ndlani. Vana va mina anya hi kuxe na nkaka hi maka ximu. Mina niyo lava ntirho ni tirha ni nga holi. A vana va mina va ta dya yini? Ni zama ku yimbelela swo fana ntsena. Vanhu vo ni phuntise va ku yi uchayi bya yini? Vale anile ku tirha a va twisisi xiyimo. Na zama swo yala hi maka usiwa. A maxamba ni tirhile swiyala, kontraka ni tirhile swiyala. Uchayi ni le ka lona a ni kumi vaseketeri. A wu ni pfuni Yehova u ni susa minyameni. A wu ni pfuni Mesiya ni ngo tofisa swoswo. A wu ni pfuni Yehova u ni susa ximpfumelo. A wu ni pfuni Mesiya mina ni ngo tofisa swoswo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Awelele. Ni kule ku vava hi xiyimo xa vatswari a xi nga pfumeli hi maka usiwana. Na vana va mina na vona va kula ku vava, xiyimo xi pfumeli. Mina ni toyini a wu ni pfuni Yehova u ni susa minyameni. A wu ni pfuni Mesiya ni ngo tofisa swoswo. A wu ni pfuni Yehova mina u ni susa minyameni. A wu ni pfuni Mesiya mina ni ngo tofisa swoswo.